Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At to'y ti karniya ginatak minanang, iso ti iluto yo pangaldawan tayo. Ay nawaw! Gimatang kayo pa ilaan. Isupay ki di agastaws. Di bali ata mas si damat, nanang. Ingatang yu kumakidit iti materyales. Tapno malpasan to'y balayaw. Adamat kit dinabati, nanang. Wow, nukas na ka na yun. Amagan no mairwam kami, anak ko. Sagpaminsan lang mat, nanang. Anya, sagpaminsan. Ano ka na yaw na kayo ti gumatang iti sida tayo? Wen taawan mat daduma amanamnama, nanang. No nagagit ko mamait nga trabaho ni ading mau, di mayat ko ba? Isupay ko mamait ti maitulong na dito'y balay. Palagi panyuman ang tikabsat ko, nanang. Nairuam day ta apapakpakan laang. Maibos man ti may sa kaldero ngayon na po'y nakastoy. Si kamagayam ti anda dito'y kusina. Gilbert, anak ko. Una nang, saan na kasi murot kini Uncle? Tanarikat mo ti trabaho. Ay nawaw. Ay, adaya nga binti trabaho anala ka. Ne. Di kay agungat ananang. Di bali, tadamat ni manang ko. No iday, kat okay laang tada ni manang mo. Ita, sanay. Ngamin, at dapat ti pamilya ni manang mo. Alawanan nanang. Asino ay tigim matang iti karnay? Damanang mawaliti siya. Iba't siya mo damanong kan manang mo. Saan pa'y anangal daw dagiday? Ang mga nagluto damanan, ija garden. Nagluto daman, wano saan. Iba't siyam latay da. May sa kilaw, tinlutaw. Di mo maibus da ita. Ho! Siyak pa'y ti ko namnanang. Ay, kabailak tupay nga ibusin ti 2 kilo. Ay, nawaw! Ay, pangasip. Di mo aramidon ti kasi ti inaramid mo, inay. Nakababain mo tayo ti asawa ni manang mo. Agpeles ka ang tawag gauak iti kananta, baldulakay. Inluto ka din ni nanang ti karnit babaw, bakit? Wen, inpalutok itay agsapa. Sige, agpeles ak pay biet. Sumarunukan to na dago si kusina, Wen, bakit? Mangisagana kamot lang iti silay. Adu mo tibunga ti silay amulan ni nanang. Ay nawaw, talaga di ka makapangan no awan ti sili alakay. Sa bali latta no adda silay, bakit? Adu ti kanak nga inapaw. Nang idulinan yu iti sida nga inluto yu, nanang, jak makita. Ada iti kasirola, iti kusina, nako. Awan matan tinagyan ti kasirola, nanang. Ay nawaw! Kasanaw nga awan! Agaw ako maitay iti kanan mi kanila kay ko. Ngam, awan mo ti makitak akarni. Amangan kanuno indulin yo. Kasano ko mga awan? Kuti mo kasirola, tinaglutuwa. Uray mapanyo kitaan, nanang. Awan mo nga rod tinagyan ti kasirola tayo. May samot yamok a kasirola tayo dito'y balay. Uno, ada ginatang yu abaraw. Maglisi ka man. Tayo nakitaan na nakaw. Ay nawaw! Awa mga agpay so tinagyan ti kasirola. Kunak tumat nga min, nanang. Nayan ni Gilbert. Imbagak matkin ko na nga ibat dyan na kayaw. Anya?
Nagaway danangan ni tay. Hindi kuhan pimanaw mo laang. Sa dino tinapanan na, nanang? Ay tatidyak ka maw. Di mo nakpakadang gamay. Kasano pa yun dayta, nanang? Awanan ti si Daan mi ka ni Baldo. Ay sos, pasensya ka na nakaw. Mangibabayin day takam sa maw. Imbaga mat nga ibatyan na kayaw. Nga minibus na lata mo gayam. Amuna saan nga iso tigim matang. Gumatang aklangan iti itlog di tatirsena, nanang. Imbagla nga da pangaldawan mi kanila kay ko. Hala, siya kaw ti mapananakaw. Amaw, nabanog kayaw nagtrabaho. Mari pureng, gumatang nga man. Ay niya tigatang maray. 5 nga itlog, maray. Ay, naimbagla nga dati si Daon da Leticia kun Baldaw. Di ko ram kanya kita yagsapa ka dain luto makarne, maray. Wala, maray. Ngam inibus mo nga raw ti sadlaw na kabsat na. Anya? Amaw, maray. Siya kaon ti bumain iti aramid ni Gilbert. Saan nga iso ti gimatang, ngam isot alis daw anang ibaws. Ay, sos. Bagbaga mo day nga anak mo, maray. Saan ba mabalin na tong palbiag amang namnama ni manang na? Amo na mat, asawaan ni Leticia akabsat na. Naminanawa binagbaga ak maray, ang agpatangkin man. Kasadot na tiyag trabaho. Ada mo ni manang ko, kunahan nakiday. Day, tatirigat na, maray. Eh, huwag kaya maray. Isupo mo pa'y man kiidi ti itlog Agawi da mo adagaw sa mga no mabisinan dito Ituloy tanto ti agsarita no mawayaan ako Mangantan lakay. Pasensyakan ano prito nga itlog laang ti pagsangwanta. Ay nawaw. Okay lang kanyak, bakit tinapatag adda sina. Jakman amo iti deja akabsat ko. Aglablabas matan. Siyak pa yan ti mabain kan kalakay. Anya ko matipagbainam ngay. Kat saan mo mat nga imbaga iti kabsat mo nga aramidan na ti kasjay. Mano atawanan na kasta ti aramidan na. 25 na matan. Kabailan nan ti agtrabaho. Ngam aging gaita, mangnamnamalata kanyak akabsat na. Di bale, numalpas ti patpatakder tabalay, umakartanton, itugot ta ni nanang. Ala, mangantapay ba kay, tanay? Mabisinak una yan. Satan to pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, kalpasan ti pananganta. Nasayat mo tanagawid kan si ka Gilbert. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daduma pagawidak. Siyempre, dito'y laang, ta dito'y matibalay ko. Sa dino tinagturugam idirabi iti ayan man tigaya mo apadam anabisyo. Sos, bigbigatan aday ti pasungad mo. Inabak mo pa'y ninanang amang pagbaga kanyak. Gaputa jakon maguston day nga aramid mo ading ko. Aglablabas ka matan. Awan ayamat ti planom iti biyag mo. Ne, anya ti panagkitam kanya kaya? Anya ti panagkitaken ka? Sadot ka. Day tamang namnama itinagrigatan ti sabali at tao ti amom. Ay nawaw. Adda ti panunot ko manang. Kat no inibus mo ti karnit baboy nga inluto ni nanang idinaminsan nga aldaw. Di mo mat ko na nga ibatyan na kami ka ni manong mo. Kas jay ka dit adda panunot na, alaman? Ay nawaw. Kunak ano nagluto kayo di garden? Ay na, makauma ti kasta Di balay. Tadandanin malpas mo ti balayo. No nauma kayo kanyak, mabalin nyo ti pumanaw. Okay lang mat. Awan tinasakita bakrang ko. Nagsao ka dita. Kunamlan asino ka mat. Nalablabas ka pa ingam ni nanang. Gapot agul ulimak ni nanang, ipagarup mo ahusto ti araramidam. Naumalaang ni nanang, tauray ulit-ulitan na nga ibagbagakin ka, natangken lat tataulom. Ngam no siyak, ay awan makangeg ka talaga.
bigbigat nga agbimbinog kayo kaniading mawanak kaw. Ay nananang, makauma ti ugali dayjay a Gilbert. Naruwam nga mintakabsat mo. Tada ka akanayaw nanakaw. Naturad pa yan asumong basungbat nanang. Ay, hindi ka mumo di takabsa mo. Ada iti hustaw nga edad. Ngamno apay akastapay lang magti ka panunutan na. Ay, di pa'y agbain ka ni Manong nanang. Ikak to day tayo iti pagnakman na tamakita naman. Ay, huwag na nakaw. Parang ano makaamiris magtading mo. Ay, wala nanang. Lakayan day jay a Gilbert nanang. Lakayan nakas jay ti panunot na. Ay, nawaw. Malmalpasan ti balay ta, bakit? Manong aldaw laangan lakay. Duangal daw langan. Ay na, nasayat mat no kasta. Kayat kunti umakar. Tamakita man no anya ti aramidan day jay a Gilbert no awan ti mangpakan ken kuana. No umakarta, amangan no ninanang mo tinamnamaan na amang pakan kan kuana. Ay, saan to ang mapasamak dayta? Anyang harong ti aramidang, bakit? No agakarta, itugot ta ni nanang. Amangan kunak no aramidan na akatulong no awan tantun dito'y balay. Amumatin day jay akabsat ko, awanan bain at talaga. Ay nawaw, mayat nga ta ninanang. Siyak ti makaamo ang makisarita ken kuana. Sigurado ang maawatan na. Tapara matlaang iti pagimbagan ni Gilbert ti aramidan mi. Nalpas magaya mo ti balay daliti siya ken baldo marihilen. Ay, wine, maray. Kaasi na. Di mabalin kayaw nga agnaan ijay maray. Agpa-house blessing da kanupay, maray. Ni Gilbert kay? Ay, agbati di tabalay, maray. Tapno sursurwon na mo ti agtrabaho para iti pagbagi na. Ay, mayat day taan na panunot yu, maray. Nariga man, no di yu aksyonan ti kasta nga aramid na. Isuntutin na kakaasi, maray. Nagruna ka adamat ng pamilya ni Manang na. Pudno launay day tamaray. Itadto pa'y nga wampay ti anak daliti siya. Kaada ti maibaganay ti kabsa na. Kasanun tulang nga numanayunan mo tan ti paggastusan da. Ure, sino ba, mare? Agreklamo no adda kabsat na akas kini Gilbert. Ala, rugyan yung tiaging paki, nanang. Anya nga oras nga umay ni Baldaw. Alas 3, nanang. Kalpasan ti trabaho na. Ay, saan pa simbangpot ni ading mau? Nalabasak dita waiting siya ditay, nanang. Kadwa naman nun, dagiti gagayem na bisyo. Ay, nawaw! Kanayon lang nga wan dito'y balay. Sigurado amakla at dayjay. No makita na nga awanan dagiti gamit tayo, nanang. Gamanak ko. Kaasimot jay kabsat mo. Ay, Jack Masyan kenkwana, nanang. Lakayan ni Gilbert. Iti kasta nga edad na, agtrab-trabaho kumamatan. Tapno saan nga isupay apakadagsanan tayo. Sa bagay, husto ka, anak ko. Numasaktan iti aramidan tayo, okay lang. Tinapatagkat agnakam. Narigat no kanunungan tayo ti kasta nga aramid na, nanang. Ay nawaw, agim impagi kayo mat nanang. Sa dino ayo ti papanan nyo? Agnaudak pailaang, ijay ayan damanang mau. Ay nawaw, anya ti makagabo. Kat addamat ti balay tayo. Tapno matulong ak ida. Sos, asino nga rodan nga iti kaduak dito'y balay? Awanan na. Na, Si Kalagan. Si Kamulang ti mga ramid, iti amay. ay nawaw. Sana mabalin nanang. Nas ka nakasaritak daya Manang Leticia. Bitman. Manang Leticia! Manang Leticia! Manang! Ay! Di mo apaon ni Manang mau. Ngamen, pagayatak mo't lang, ti sumurot ka na kwada. Sa bahali ti panangkita ti kabsat mo kan kay tay, bakit?
Nasakit tinakam na tas simurot ni nanang kada talakay. Madanagan, tawanan ti baon-baonan na. Nakakaasi ti nga na itay pinanawan tayaw. Uray siyak, maasyanak mat. Ngam no malagip ko ti kinasadot na, ad-adda marurudak ken kwa na. Ay, addaman gayam sa ludsudak bagay. Kasanungay, no adda ti maibaga dagiti kalugaran tayaw. Anya kumangay ti bagada. Mga no panunutan da, awan ti kaasim iti kabsat mau. Awanan ti bibiyang ko, no anyaman ti ibaga dagiti kalugaran tayo lakay. No nasken nga aramidek ti kastoy tapno agnakam ti kabsat ko, aramidek. Mabisina kon. Ngam awan mo't tinaluto ngayon na po'y. Ayaw na yun ti kastoy. Awan ni nanang agluto. Awan damanang ken manong agumatang itinaima sa masida. Nay, naibus pa'y gaya man ti bagas dito'y lata. Inibus damat amin nga abasto sakbay apim manaw da. Ay, kasano pa yun day tangay? Diyak kayat ti matay ti bisin. Ay, nawaw! Adda ka dila ko maabagas na napureng? Manawa kilo ti gatangam. Umutang ako kumanana. No, kailangan kada kayo Ay nawaw, 50 lang ti may sa kilo na kong. Ay, awan mo't ngaminan kwartak nana. Ay ka makipurdiya ka ngamin Di mo namnamaan ti kwarta ni Manang Mau, talakay kamatan. Ay, di kay madanagan nana. Agbayad akto adagos. Madamang agbirbiro ka kiti trabaho. Ikan ka, ngam siguradom lang ang makabayad ka. Ang bumot, barya lang ti ganansya kadagiti lakaw. Kumusta ka numatan ni Gilbert ijay nanang? Imawag ni Auntie Mapureng. Katimutang ka daw iti baga si Di Carman. Ay nawaw, saan pa'y nga rod nga agtrabaho? Makipurpurdiya ka naman iti karo batayawan akaw. Ay kat nasayat ano kasta nanang. Ibirok namat ngamin San mabalin asyak akabsat na timang pakpakan ken kuana. Marang tuloy-tuloy ti panagbalbaliw nan. Ay wen adakin kuana matan ipalubos na amatay iti bisin nanang. Sa bagay, saan mo nga ubeng? Iti dayjay nga edad na. Amo na kumamutan ti agdiskarte. Tapno adda ati lamuton na. Ay, nawaw. Napanamin iti utang titangdan ko. Nabanbanugak pa'y. Sa ita, agluto akpay manan iti kanag. Ay, nawaw. Ay, sapay ado ti aguruuray ama innawan. Diya ka mo na niya ti unaak nga ramidan. Kastoy gayam tirik na. No datao laang taggunggunay. Maawatak ko ni Manang Leticia. Maawatak no apay akanayon anapudot ti ulo na kanyak. Anya ti aramidem dito'y balay, si Ka Gilbert. Umay kayo laang kumustain, Manang Leticia. Ay nawaw, itaman pa, analagip mo ti pumasyar. Tauray kaskasano. Kailiw kayo mat. Ninanangay. Ada iti siled na. Madama ti panaginanana. Nabannog nagluto ka nagdalos dito'y balay. Kumusta matan ti trabahom? Damag ko, makipurpurdiya ka mat gaya man. Manang, makapabannog nga rod. Ay kat anusam awan mo tinala ka at trabaho. Narigat trabaho, Manang. Kasta talaga. Ngam ti panunutam, at least ada trabahom. Ada igatang mo iti kanam. Manang, ada maigatang iti makan. Kan makaurnungak tumatlaan. Kasta ko panunutam ti masakbayam ading ko. Saan ka taday tala agpaspasyar, kas kadano anya la di tantiar aramidam. Adda iti imam ti masakbayam, iso nga aggunay ka. Laglagi pam, saan nga iti agnanayon kat addak amang mangtad kadag iti masapsapul mo ading ko.
Sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Ay, nawaw! Agtrabaho ka matap no adda bukod mo a kwarta. Saan ket aday tala ang mangnamnama ti araramidem. Tano maumadaken ka, si kamot laeng ti agbanag a nakakaasi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.